Shalom. Tes. Shalom. Penahot makimisa datadaw no. Spirit recovery for Janila Simbang. Healing prayer for Joshua J. Striven. Adrael Azaya Aaron Sibius. Spirit recovery for Matthew Dangatil. Special intention and thanksgiving for Wilna Musa. Spirit recovery for Teresa Laking, Dominic Anol. Istambayang datadabay no vitonto konoki o kaduduvo di Monjilin di Simon alias Angelin, Bernadette Kiluk Dompok, Peter Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Silverius Kolingay, Stephen Giniti, Freddy Boyong, Gordon Freddy Boyong, David Law, Caroline S. Binting, Hardy Henry Mansa, Vincent Wilson Abel, Thomas Kondu, Margaret Gulian, Philip Sipaun, Angela Amoy, Robert Patrick, Eugene Lido Mojinol, James Majanau, Prudentiana Komili Kolinsing, Veronica Kunihing, Godfrey Puvok, Rafael Benedict Puvok, Stella Puvok, Roland Puvok, Helen Hoivin Lijagun, Benedict Puvok Dulani, Ata S. D. Simon alias Chester, Sibina Sinanggul, Terence Thomas George, Terence Thomas George Matthew, Kwai Keriki alias Michael, Emmanuel Maluda, Rita Binjinin Makajin, Joanne Monica Maluda, Christine Alexander Maluda, Janul Malambai, Maria Binjanin Tiwat, Edith Chia Ling Ling, Peter Wang Meng Oi, Marinus Paul Jianul, Teresa Koini Bungihan, Father Alex Jimsy Jolius, Gertrude Binjinan, Fabianus Chian, Mary Chiam, Justinus Chiam, Ivaritus Chiam, Ronnie Chu, Henry Peter Mogindol, Joseph Sandy Jiwat, Monica Wong, Tima Jiwat, Gilbert Jiwat, Eleonora Lojuhin, Edwin Bolingin Moiga, Ata S. Disimon alias Chester, Clement Lobinjang, John Terren Goffre Ngansoy, Angela Junal, Oswin Laking, Anthony Punggun, Melissa Joy Michael, Larencius Malitam Kian, Agnes Stella Jais, Stephen Jais Situ, and all souls in purgatory.
Idgan ni tama am di tanak am di Espiritu tabitua. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus datako, ami kaginaban di kinaingan, ami kapisan di Espiritu tabitua, ami ampay na di Jesus sabi-abi. Tabneng abi ka ng mga kundado sa ngabi datako, kapapatondan di datako sandi na mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunzo, da di kinaingan tabakas, da Diyos suway taminay ngabi, danak midoso zo kozo, id pamusaban ngabi ko, amid bos ngabi ko, id nunoy naiman ko, amid nunoy aw ko nangazan damimang. Mazana sa ko, mazana sa ko, mazana sa ko tagazo kozo. Itinapogi na makinsiyan Zodi Mary. Iabitua pentihambus hahangay. Sababidita sab sangting ngavi. Diyusu taminay ngavi. Das mambayang montok dago. Dadi Tuhan kiningan datoko. Kikasyanan na datoko kiningan tabakas. Mamahiyong dado sa ngavi datoko. Magawit datoko ng pasizon slajul. Tuhan kosyanay no? Kristus kosyanay no? Tuhan kosyanay no? Kanus mambayang. Gizwa ihizab di ang tumbazan nus mambayang zikoy Tuhan. Da minggisam da habi pa da ahizab da magawit da kaladya ko kinainganan nu. Dahil kaganapan tasapo tuba, kutay banda ziho idnadangan hobi gazo, di pamahingos ngabi kahingos, ipabananan da kubosyan tinahuad no. Maza di Tuhan Jesus Kristus zatanak no, imamama siya mamalintam yang paidiaw, hindi kapisan di Espiritu tabitua, kinengan, montok sa hihinaid ay so kapuson. Pambasan mantad di Profeta Daniel. Minobos i Daniel dedi Nabukazar. Kiwa pinoki kito doy diaw o ilaja. Itya inunu inokitonu. Iso sinagasanak. Iso sinagasanak tagazo. Naikot kinyong. Miningkakat idumbanganu. Kondosi do intangan. Ituhuditi sinagasanak, nopo nga amas talus, kangkab omhongon ngavi diti nopo, nga piyok. Tisan, ompo ngavi diti nopo, nga lusang. Takod ngavi diti nopo, nga bosi, hapap ngavi diti nopo, nga sombogisan o bosi. Sombogisan o tinodo hagit. Untuk masoko, pohikagoy, domintong, iso watu minimang babak, aw nakama dohongon disay-isay. Kotung no di sinagasanak. No kotung di hapap ngavi di dobosi, tinodo hagit, komomos no ngavi i. Dadi, bosi tinodo hagit luzang, piyok, amas, sa viavi nota do nababak, miaga minumuk di bubuk ngavi do id di hisyo pongongogikan do ontok di timpu tahasu. Sinugi di tongus i do manihib au minogohu do vaza. Iwatu i nokotung di sinagasanak no po nga guminazo duminadi do iso nuhu takawas, minomonu di sompomagunan. Itino inipi, bayno papalati si koymay, dedi laja, do nunu o kamazondi. Isiyaw no oy laja,
Laja, do laja ngavi, inonuan di kinoingan, do surga, do galaja, kuasa vinakas kebentukan. Itanak ngavi do tuhun ngavi, iswang tahun tongosiso, idigana, tombohog ngavi do tavan, nombonopo isyoho do poingison, pinahansan di sido, doy ko pamalintanu, o mamadadi diyaw dalaja diyoho, do saviavi. Isyaw no ituhu amas, sumusut diyaw, tumidong may o isopo o pamalintan, o konko miyaga diyaw, nindaman, nadadi kumotohu. Iti kuban saviavi, i pamalintan haid, iti sondino po, nga somul umul, miyaga dinokitonu, i watu au nakama, dapahat, dominimang babak, manta dinuhu takavas, minamagomos dobosi, luzang, tinodo hagit, piyok amas. Pinokito di kinoingan tindama ilaja, donunu ikan takan mikot, otopot inipi, iko pamalotian poinggonong koso. Ibos di Tuhan. Oy saviavi konunu itinodo di Tuhan, o sono i Tuhan. Oy tasap kasan salajul doy disido. Oy tasap ngavi di Tuhan, saviavi mangazo di Tuhan. Panakno do kabuntukan kasan salajul doy disido. Oy tawan ngavi, o sono i Tuhan. Panakno do kabuntukan kasan salajul doy disido. Oy vaik ngavi isawat ditawan ngavi,
o sono ituhan. Panak Oy kuasa ngawi di Tuhan, sabi-awi mga zo di Tuhan. Sundong patu damatay ko kadi Tuhan, ngati hombus no do auhi, o manak zo may diaw, di sigalaja do koposizon. I Tuhan miampai Deus. Pembahasan mantadi abal tawas itu bituan sinuat dulu. Untuk divokon minagi bobos ko kumoy di panambasangan Tagazo. Mongomi daing kuo idan tandak do batu tungagingo tak ngawi da kinaingan minabos Jesus. Sabi abi diti kadunu i unsalangan Dios do baina mikat may timpu dontok ay so may tungoy so batu do ohu pentampak da tiso. Patitikid kanunu da uvuzas may. Ompo uotono diho da disido itiatunizo. Oy mangingia kadiho da minambos. Dadi sengyan da antakan may iti menunuh di may tanda da aluay no i do antakan. Ingaton no da kada da adung kadisido da minambos. Tuo gumu may amikot da mamaguna dengan ku omobos. Izo no isido aluay no itimpu. Kadamong diho. Mentok kongo ko da bisangadan ngawi, pihabanan ngawi, kada ketigog. Tuwiti na po nga imositi antakan, nga ikaim pupusan na po nga okon ko aluay no kozo. Dari minabos sido, da diho, pogun, manangki imang may humavan da pogun. Ang pamalintan, humavan da pamalintan. Dayho may kaguzuan tanak, tungin daman, talwa tangalat, panahausan ngabi, dadaiti dayha. Kiba may do kita ngabi, kondo si kozo, tanda tangangazo mantad taban. Yabal tabasi di Tuhan. Tapi kung abi sabi binos ni Tuhan Jesus dahil abang inong untuk ko dabay na diti ipinapoyho daw mentok di makiki yang abi daw nga kon ko mengundo si dia ha. Api papaingat dia ha dato may madatumunda da dai posisyon sebagai da Tuhan Kristian sebagai da tutumano sida. Matapot ko sa boss ni Tuhan Jesus to inapay panamazangan Tagazo di unsalangan di hodi nga memang tatapot ko sa nombak. Nintangan na po tiabuk na history nga 70 after Christ. Kamazan tu na pagtaon. Kuang habi da apat na pagtaon. Apat na bitaon na sangyan ni Tuhan Jesus na pinapahangawin iti. Nombak iti panamazangan Tagazo da Jerusalem. Dali itiabos ni Tuhan Jesus, pinatak na toko, binokonzo, dahil timpo, minsan sa toko, da timpo da Advent. To kamazan na pongo na di, mapopongo na di tiya tadaw da liturgy da timpo tamad mantok da cycle B. Itya bos sabitwa di Tuhan niti, manak na toko da insan pabago, kapaingatan habi po kazo
papaya tahun dah toko, miaga nagi di makiki yang abid Tuhan Yesus. Papa tahun dah toko, dah timpuh, dah kaikatan di Tuhan, di keputusan dah toko. Sengyan, au toko naihan nga tamoy mo di eklesia dah pupon dah toko diti. Tadi mentok na di, makana menong toko di Tuhan sebab na da bos sebita tua daw diti, kita may toko dah tutupot ko zo, dah mamalati the boss daw diti, manampasi diti da keputusan toko diti kita daw. Azok na Tuhan kiningan, sa binangun. Tumazarok bos yan no, nakatay mo sa di lauti takon sa diyaw. Tubadi tana, o makalaja na hungan ngabi da tinaw tuhun, dumani may timuntok na gay, di lauti dong posisyon. Azo kono oy Tuhan kiningan da sa binangun. Tumazadak bos yan no. Nakatay mo sa dihing anggur takan sa diyaw. Tubadik bas anggur o mukalajad hangon ngabi da tinaw tuhun. Dumadi maiti di tinumon na kasunubanan sa. Imang sambayang pinangabi, daw ko bukan kom dia zungabi, atau mendada di kiningan ita matabakas. Taimo Tuhan, ita tangbitua, idipanuan no, takon sa dengan no. May damaza di titak ngabi, ada di sukinada da kasudong na kaginaban no. Panak no, dagay, da kabinggi mazan, miho au atuhuk, da punu ngabi no. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan, miampai Diyos. Bain sabat ang ginabang ngabi Diyos. Kano manak panang katuadan ngabi dari Tuhan kiningan dato ko. Dato tepat da katuno naman tuhoy diti kalajaza kapamasisanza. Tamay mo mindamanon pada manak dia dok panang katuadan ngabi Tuhan. Tama tabi tua kiningan tabasi kozo, tabakas kozo, amay sa kopuson. Maza di Kristus Tuhan za. Tumantad ko siyanan montok do ginaga-nagay. Pinahudok di sido o daw sandi. Nakapagkasusu dihahangay. Mansa ni kinadaan da disalip pinagabasi ko di sido mantad kapatazon au mihopusan. Mansa da tuminingag mantad di paimpatay. Minanak sida dagay da posisyon ay sa kopuson. Amingkano, miyampay tasab ngavi, hugwan ngavi tasab. Miyampay tikon na diyang ngavi, pumulintan ngavi. Miyampay sabi abi di magigizan ngavi di surga, kuasa ngavi di surga. Humazaw zikoy di hazaw kapazan na kabantungan no, miyampay ay sa kopuson mga zaw zikoy.
Tetap bitua kay Tuhan, itabod da sa kabituahan. Itinapogi da di zona da bitua titak ngabis mambayang sikoy, baza da pusan da di Espiritu no, da di tingabi mega bahabaw matu, mo'y dada di dahi tingabi na mantok nagay, di tinan, amza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpo da diman pataboy sa isida, nasaga ko sa da simnuang da kondasan daw. Minangan yung sida da loti, ang minanak na panong katawadan ngabi, minangakib di ang pinapatak di na makikiiya ngabi daw mausbos. Onway ti, sababi ko, ang pangakan na diti, tuy tinay-tinan ko, ipatakan may mantok Diyoso. Ilahan megani antok na pongay makan min susadop. Nano di sida saban. Abinsan po na minanak na panong katawadan ngabi. Minatak di sida i na makikiiya ngabi daw mos. Onway ti, sababi ko, ang panginom naman taditi. Tuwi tinay saban di ko, iza di batus kapabagwa may sa kapuson, ipatunguan may mantok Diyoso, ang mantok tagumu. Mantok di kapahiyangan na daw sa ngabi. May na iti dadikan naman daga. Ikatapatan tahom lati na kutumbazan. Itinapogi da masa sa kay mamalamay, di kan naman, di kinapatazo na kinatungagan daw. Patakan sa diyaw ay Tuhan, iloti da po season, isasaban da po season, manak da po ng katawadan ngabi, do nagitan sa kayo diyaw da kapadan da dumbangan no, o manampuan da diyaw. Ahudok ko zo, isikoy daw sumambayang, da magi da ditinanam sa ni Kristus, at imong sa kanadadad isa, maza ni Espiritu tabitua. Ondama oy Tuhan Eklesiano, paintongkop id patatongkop di pamagunan, amabiton na susido da di kapanuan da tahwad sa kaday. Songovian miyampay Francis Pope dagay John Bishop dagay Saviavi di Fadangavi. Ondama nagi itapinay ngavi dagay, inungakodop idi kahansanan di katungagan Saviavi inapatay id kasyanan no. Tay mo na isiho din inavaw de vos no. Kasi na dagay sa viavi sumambayang sikoy, miyampay di hahangay tapitwa, Mary. Tinadakiningan, Sancti Joseph, Sabado sido, miyampay di apostle tong bitwa, sa viavi is Sancti, inakpapon siko diawid po o pusti umulan ngavi. Panus Canada di kabosyan, dumadi sampitumongkos ngavi di kaposison sa lajul, mangaso ang mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido, miyampay di sido, amid di sido, ang kiningan tamatabakas, edi kapisan di Espiritu tabitua, sabay bikabantugan, ang kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinaid ay sa kapuson. Amen. Dadi penuh di mamasi amnaug masadak pangyan pen kinengan katamaz ka dumabos. Tamaza dari surga, abitwa no angando. May katak pumalintan no, Hizab no ay man dari tanah, mega lengkan ay dari surga. Takadagay na tanaw diti, Allah tiza na sasang daw, ang pihongon sikoy na sangawi dagay, mega dagay na papohyong di santa mamuhas sa umaban dagay. Ang kadahal sikoy pagkambasatan, nga pagabaso sikoy na mantad talat.
pagkabasa sa Tuhan sumambayang sikoy, damantad pati tikid talat, katawad na damanak na pibabasan ni talaw nga pinagay. Damasadi sa kadado ko siyanan no, panggabas kanda dato may madamantad dosa, ang pantampasi mantad sa babikosan ginavo, damasas kay pangandad, di kan sanan nabituahan, ang di kay katan di mamasis sa Jesus Kristus. O Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostol nga vino, pibabasan timponon ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso. Kadentong, da dosa nga binagay, nga da di katumbazan di Ecclesiano, ang katawad na damanak da sida, da pibabasan ng pisan, ikatudundan may pahisap no, imamamasya mamulinta mantok sa hihinaid ay sa kapuson. Ipibabasan ni Tuhan may ang Diyos utamay mo? Kano magitatak di tanda da pibabasan. Intangay, idomba ni kinaingan. Intangay sido, imangido-dido sa ngawi di pamagunan. Abituan ay santam oho, na dimakan ben sa sadap di domba.
Kano sembayang. Semambayang sekali ay kiningan tabakas ko zo. Dasuntob dad isay i anwanu da kandasan da mampait katapatan tangah hamlati poin kiningan. Aw na dain san daman potong kisada mantad diaw. Maza di Kristus Tuhan za. Katabian gugumampi di mananabus. Sabadi hangai tabitua Mary. Dadiaw pinatak di kiningan. Itanak tuntoy sondaw. Dadiaw pinahansan di Mary. Ikatumazan daw. Biampay diaw naradi Kristus datuhun. Tabitwa Joseph. Dadagay penogi. Pakitanay diaw sundi. Dasanghun tama. Amabito sikoy dan lahan daw kaposizon. Pakianway sikoy da grasya. Kabinsianan sinyo. Amumuhigay sikoy mantad patitikid talat. Amen. Tuhan miampay Diyasu. Ikiningan tabakas. Membalakat na Diyasu. Itama. Amitanak Espiritu tabitua. Ugad no, pabalano, yabal tabasi di Tuhan.